Yesu nashimwe abakunzi b'Urukundo Gatatu TV, ndaramukije abantu bose bumva ubutumwa aho muri hose mu Rwanda, mu bihugu byo hanze, aba mu Burundi n'aba mu bihugu by'Abisilamu, ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo umwami w'abami. Uyu munsi nje gusangira namwe ivyo umwuka yanganirije uyu munsi. Bene data, mbere yuko ndi butangire kwabwira ndabanza ndabatumire kuntuze kuri WhatsApp. Ndafite group ya WhatsApp, mbese ndahavugira ubutumwa. Hariho n'abakozi b'Imana batandukanye kuri WhatsApp bakorerayo umurimo w'Imana. Nkaba nshaka kubwira umuntu wari wese abona ko kuja kuri YouTube bimugora, ndandika inumero yanjye ya WhatsApp aho ngaho hasi, hanyuma yinjire muri groupe azaze yumva ubutumwa. Bene data, iyo WhatsApp yitwa abakunzi b'Urukundo Gatatu TV, niko yitwa iyo WhatsApp. Harakorerwa umurimo w'Imana, baratanga ivyiyumviro, ibitekerezo, kandi nabo nyine barafite uburenganzira bwo kuvuga ijambo ry'Imana. Umwuka bahaye ijambo ry'Imana bararivuga, nta kibazo. Nawe mwene data, ndagutumiye kuri groupe ya WhatsApp, hanyuma ukurikira ijambo ry'Imana. Nuko nguko, reka senge hanyuma ndabashikirize ibyo umwuka wera yanganirije uyu munsi. Uwiteka Mana Nyiringabo, ndagushima kuri gikomangoma, ndagushima data ukuntu usubiye kumpereza uwundi mwanya wo kuvuga ibyawe. Uri Uwiteka, niryo zina ryawe. Ndakweretse abantu bawe data, ubaha umugisha. Mwami Yesu, ibyo wanganirije uyu munsi ndakwinginze data byinjire mu mitima y'abantu, maze bihindure abantu bawe. Urakoze Uwiteka, savye mu magambo make, byinshi ubiduhera ubuntu, ni mu izina ryawe Yesu Kristo, amena. Uyu munsi nari mu kazi, nari mfite ibihe byiza n'Imana, nariko ndakora akazi. Umwuka wera aranganiriza, arambwira ati ehe ndaza vuba nzanye ingero kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiranye n'ivyo yakoze. Ndeka nsubiremwo. Ehe ndaza vuba nzanye ingero kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiranye n'ivyo yakoze. Bene data nshuti, tubirebye nukuri igihe kiraje. Reka turebe ijambo ry'Imana riri mu byahishuriwe Yohana ibice 22 ku murongo wa 12. Kadusome mu byahishuriwe Yohana ibice 22 ku murongo wa 12. Havuga ngo ehe ndaza vuba nzanye ingero kugira ngo ngerere umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Ngo ehe ndaza vuba nzanye ingero kugira ngo ngerere umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Mwene data urimo uranyumviriza, ndiza neza ko rino jambo umwuka yanganirije riri no muri Bibiliya. Riri muri Bibiliya, rishatse kutubwira ko dukwiye kwitegura tukitegurira umukwe
kandi azaza azanye ibihembo. Ndakubwire, wakora nabi uzahemberwa ibyo uzaba wakoreye. Wakora neza uzahemberwa ibyo uzaba wakoreye. Buri muntu azakwakira ingororano cyangwa se ibihembo bikwiranye n'ibyo yakoze. Nawe ndakubwiza ukuri, wakoze nabi urazi impembo yawe, wakoze neza urazi impembo yawe. Rero mwene data, tumwitegurire, umukwe araje kandi aje vuba cyane. Tumwitegurire, tuve mu byaha, tuve mu byaha byari byo byose, tuve mu byaha bene data. Iyo ndiko ndababwira ubutumwa bwo kwihana, bamwe murirukanga, kandi ubwo ntuzi ko ubwo butumwa bwo kwihana kari ingirakamaro kuri wewe. Ndakubwije ukuri, nubwo urimo urirukangira mu by'isi, ushaka iby'isi, ushaka abaguhanurira iby'isi, ndakubwiza ukuri, ibyo by'isi urimo urashaka ntabwo uzabirangiza, ntabwo uzabirangiza. Uzarinda uva mu mubiri upfa ukibishaka. Rero mushake ubwami bwo mu ijuru, mushake ubwami bwo mu ijuru. Bene data, mushake ubwami bwo mu ijuru. Yesu nabaha umugisha. Ikindi ndasabye imbabazi, mu mbabarire. Video nashizeho hirya y'ejo, nanjye narumvirije ejo, narayumvirije numva nta volume kweri irimwo, nta volume irimwo. Murambabarira cyane, ndasabye imbabazi n'ukuri, mumbabarire pe. Ntago nari nzi ko ata volume irimwo kabisa. Mumbabarire, ndasabye imbabazi, ndasabye imbabazi, ndasabye imbabazi rwose. Mumbabarire kuko barabimbwiye, ntabyo nari nzi. Nanjye narayumvirije ngo numve ibyo bari baravuga kari byo, ngiye kumva asanga nta volume kweri. Mumbabarire cyane. Bisabwa ko icyo cigisho nzongera kandi kucigisha. Imana niyanyemerera nzacigisha kandi. Uwiteka Imana nabaha umugisha. Bye bye, ndabakunda cyane.